Шулла шуна хелле урапа хатерлеме хушна. Кергуне вара хоккей вылямалы лаптыксене. Шабашкар хула администрациян чертне планеркара шагынбек вунулда вырына шупча прантазатса, юзаса ергене кертнене білдерне. Халық фронтчен хастарисем ядарла рейда тухса ширплетсех каланыс максен чынлыхне шырареш. Малданах Иван Франко урамынже булза гурджиш візем хоккей хапхизем тюнне пулас каток шерешме пушланы шулжезембе виденне, шупшава пуштарман. Санарах пахсан хоккей лаптыге тавралы темірборцемде шымірлініне курма булать. Кувырына пырба хупламалы гына юлны дезе неепледе калайман. Теші халық фронтжен хастарезем. Гастеллы урамынже хоккей групп кейде малдан кенжен неменбехте уйрылзадымаш. Кунда бордисем шимрзе битне, шеткисем тадылза битне паянхигун, мустр шупшап сени нигамда пуштармаш, паянхигун шак площадкасы нигамда пусадыма сезен вол тересте тесе калама булать. Межен дезен шак вырына тухсай бир похрамырда паянхигун калана сумаксем и вырынды ергезем пірбек марбы тезе фулатпыр. Хыруш сырлық енжен шанжықлымар хелечіца ертересі дей келендерет. Шав хужырақ администрация шак спорт объект жезем жіне пызык шанышпа бұғад. Хелвали кашнен жүмне инструктор жиреплетня. Школ хоккей лиге проект па келе жүлін ертерген амырдузынеде ачызыне шак лаптықсенже хадерлешшін. Пирин хуларавзем вунулды штук. Холара каланы, холари пуштықсем каландырық візім пұрде паянхигун ергене кертні десе, хеллеги ажазене выляма хадыр десе каларыш. Ебір шавна кизе бұғас терімер вырында, екемеш площадканы кизе бұға пыр, екемеш площадкінде де курат пыр, паянхигун пиде юрықсыр шақ площадкызем. Халық фронтжен хастарезем щитне вишшіміш хоккей лаптыге Николаев урамынже вырнашна. Кураге гунда шаплыбех симес. Тербейде выляганзыне кемелли каленкеде жүк. Хуларемін бурлаптыга пықса ергене гірцедіма восток бірлежі ергелене. Унын ердюше каланы дырық. Халги вағытыра шыбақ візем бақсадыраган хышпыр объекта юзаща. Шагернере мен балыртыне тузашы дерме жандараща. Халық фронтжен хастарезем вара. Ергене баснадесліқсіне пурнеде шуда елзе кирлі жіре яреш. Чвашен Галарамвале, Алиса Александрова, Екатерина Янгалакова.